tu ni la en zong lup kon imut kon pathian thu chang mon khat ga sempong ke no hitin tu ni la GMS mission week nga dinga ni kho amasa pen ni in June date 16 agona 22 chan ge yung hi de hen tu ni la amasa pen ni la Bible chang sim dinga hung ki pi hi le Matthew bungkup chang som thum le thum lai hi in ka hin sim de hi in chi ban zoma chu geiman jong ka dei len mon chom khat a umin jong chuin sim tha ing ka ting amasan Matthew bungkup chang som thum le thum lai kan sim masat de he hi zong le amasan pathian dei le alengam hol masavin chuteng adang ho chengse nakipi be dingu ahinai abana Isaya bungsom nga leli i chang ni apana i changli change kan sim de he napun bu ke lenin ahen na khaw saw sa in akhai na khum phut de nin zit le ve sa le thang kam gi ke in namtin vai pi lo sa gam chunami ten alu ki diu he tun khogyam zo se mi him dim diu he kicha hin vet da changkit ponate zum na zong mukit ponate pathen tu in simnaw thunei pan ibon chawa dingin phathe e bo pi taw hen